Dal bidalman thaino te daily wa thangai advisory of any affairs eke Mishra bai koklam shalaimani yagolo kokti chalo haste o kifili faimani sorawo MBB birkhong khalawo koktuma thumnai rokni biskango kokshaka TSF ni GS hamalu jomatia Asholo kok sanani thangai TSF ni GS hamalu jomatia shaka hastini ongoino TSF tipra mothate NLFT detaining borol thangai malaika advisory of any affairs eke Mishra bai boro koklam shalaika dal bidal nangkungmani no tigi akoklam shalaimani yagolo daktino boroni manthai rokni dakti implement khlaijaknai hani shaka Minister of Home Affairs so sing TSF NLFT returns group te tipramotha sing arathang attend khaika so sing the meeting khamen amo sing balain hopeful and kha khaige daitini implement engana hane the tripartite agreement and sing public no appeal khainai niro ko agreement no poito laji te support khaidi sing TSF as a niro ni representative ngai te NLFT returns group te tipramotha जों जतनो पाल के थांगै जों सालाय का को सिनि जे बुखानि को निरगनि जे दुख तंमन आमो जों टेबल अफ प्लेस खायका एके मिस्टर जे बुखा के नखनाका ते जों एश्योर खायका जे एग्रीमेंट आमो दाइतिनि इम्प्लिमेंट नाय न TSF नि बुखा कि थां बा साबनि बुखा के रवा थांनो नायदि जों तो निरग जतनो सिगेसन पैसा TSF नि अर्गनाइजेशन सो जों TSF नि नि रिजाका बट वी रिप्रेजेंट द पीपल जों निरग नि जों रिप्रेजेंटेटिव्स और जों सिमिया NLFT returns group दं they the promoter to tongun sote hai boni bagai जों खा खायगे दाइतिन अमा इम्प्लिमेंट ngana अच्छा गोबां मा बरक ताबो सबै थाङो गोसगाङो IPFT नि जे सबन देबरमा ओ बिसिवा न TTC दै 125th amendment बिल न तै इम्प्लिमेंट ngना हिनि जता बरक सावै दंमाने नरम मालायै एके मिस्रा बाय मालायै बबा हायरक नरनि गब्र नरमा खदम नायदि 125th amendment bill to omo government of India no korongno sajak ronai hene so je omo sini je tripartite agreement amani bagai somo kisa delay to kha khaige sini je tripartite agreement nang khang loge no 125th amendment bill ngi thangana tripartite agreement nang kuro joto kisu bujilai joto kisu agreement khai soi sui rilai pale ja ta abono tei ase khologoi meeting khaijagai tomani nahar mukta mung nahani wansung moro naji arok gobang ma issue tongoi mano to teisi ang sata 70 to 80% process ka but isa percentage tong ko khamalong nai as gedung ma salong sin struggle जों इसिसा खामालग नाय पब्लिक ना अमने एश्योर खायने निरक न निरक खालग दि निरक जों हपफुल मा दंनाय निरक खालग गय ओ जे एग्रीमेंट निरक न आं सपोर्ट खायने निरक एप्रिल खायने आशल बिनि लगिबो तंखा TSF नि भाइस प्रेसिडेंट जन दे बर्मानो खबै दे बरलनि ते कुबन आदुं रक ब्यूरो रिपोर्ट सिनि खरां